ассалому алайкум янавони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи ахборро манзури шумо мегардонем. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ғайюрпак мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ғайюрпак дар ҳудуди аввалин парки технологияҳои инноватсионии шаҳри Душанбе бунёд гардида, дар он истеҳсоли маҳсулот аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ роҳандозӣ гардидааст. гузориш дар ин хусус. 16 декабр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат корхонаи истеҳсоли халтаҳои полипропилении ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ғайюрпакро ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Акбар Ғуломов бунёд шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни боздид ба сарвари давлат иттилоъ доданд ки корхонаи мазкур дар асоси технологияи муосири соҳавии ширкатҳои пешқадами ҷаҳонӣ фаъолият менамояд. таҷҳизоти корхона аз ширкати пешгоми Олмону Австрия Starling & Co Jampage харидорӣ гардида дар Осиёи марказӣ феълан ягона ба ҳисоб меравад. коргоҳи Ғайюрпак имконият дорад ки дар як сол 50 миллион дона халтаи полипропиленӣ истеҳсол карда бо сифати баланд пешниҳоди харидорон намояд. халтаҳои истеҳсол намудаи ширкати як карата буда истифодаи онҳо ҳам барои муҳит безарар ва ҳам барои истифода бари қулай аст. халтаҳое ки полипропилен истеҳсол мекунанд бартариати калон доранд. худаш дар худаш пайваст мекунад ба ҳарорати баланд, бо ҳарорати махсус баланд аз 600 то 700 градус бе ширеш истифода мешавад ва полипропиленро об карда боз ришта бароварда боз ҳамин халта истифода мешавад. ин худашро бо худаш мечаспонад. бартариати калони истеҳсоли лимчаҳои полипропиленӣ мебошад. иттилоъ дода шуд ки пас аз курсҳои бозомӯзӣ дар корхонаи Ғайюрпак 140 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб гардиданд. бояд қайд кард ки гурӯҳи корхонаҳои Ғайюр дар 3 корхона солона 2,5 миллион тонна семент истеҳсол менамояд. вобаста ба ин ба халтаҳои полипропиленӣ талаботи зиёд дорад. аз ин рӯ 80% халтаҳои истеҳсолгардидаи корхона барои қонеъсозии талаботи худи ширкат истифода мегардад ва 20% дигар ба коргоҳу корхонаҳои ватанӣ ва содирот ба дигар кишварҳо пешниҳод хоҳад шуд. мо ҷавонони даврони истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дастгириҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро пайравӣ намуда ҳамаҷониба кӯшиш ба харҷ медиҳем ки санъаткунии кишварро бо таври амалӣ равнақу ривоҷ диҳем. нагуфта намонад ки корхонаи мо таҷҳизотҳои муосири замонро аз ҷумҳурии Австрия ки ширкати Старлингер бо стандартҳои ҷаҳонӣ амалӣ намуда ки истеҳсоли маҳсулоти воридивазкунандаи халтаҳои полипропилениро дар як сол зиёда аз 50 миллион дона расонад. дар корхона зиёда аз 140 нафар дар 3 баст мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ, 3 вақт хӯроки гарм, ҷойи хоб ва маоши хуб таъмин шудаанд. мо миннатдории худо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат мерасонем ки чунин корҳо ва корхонаҳо бунёд кардан ва мо кор фаъолият мебарем замон бонивон. мо гош дар хона хонашин будем. чунин корхонаҳо кушодан мо омадем корро омӯхтем ва кор ва фаъолият мекунем. то ба имрӯз ин номгӯи маҳсулот аз хориҷ ворид карда мешавад ва халтаҳои полипропилении корхонаи нави Ғайюрпак ҳамчун маҳсулоти ивазкунандаи воридот дар бозорҳои мамлакат рақобат намуда вобастагии суаро аз маҳсулоти воридотӣ ба тарзи назаррас коҳиш хоҳад дод. насби технологияи насли нав имконият медиҳад ки корхона бепартав фаъолият намуда боқимондаи ашёи коркар карда шуда ба дигар корхонаҳои саноатӣ барои истеҳсоли номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ равона карда шавад. غیر از خلطه‌های برای سمنت همچنین غیورپک طبق فرمایش امکانات تولید خلطه‌های پلیپروپیلنی آرد دیگر نامگوی محصولات غذایی و محصولات کیمیایی را دارد.
тамоми марҳилаҳои истеҳсоли халтаҳои полипропиленӣ шурӯъ аз коркарди ашёи хом то ба истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ва рангу ороиши он дар худи корхонаи навтасис роҳандозӣ гардидааст. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғайюрпак дар ҳудуди аввалин парки технологияи инноватсиони шаҳри душанбе бунёд гардида, дар он истеҳсоли маҳсулот аз рӯи стандартҳои байналмилалӣ роҳандозӣ гардидааст. ҳамчунин корхонаи нав дорои лабораторияи санҷиши сифат мебошад, ки танҳо пас аз баҳогузории мутахассисон маҳсулоти он барои истифода пешниҳод мегардад. озмоишгоҳи мазкур бо дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамон, ки имконияти васеъи санҷиши ҳамаҷонибаи сифати маҳсулоти ниҳоиро дорад, муҷаҳҳаз гардонида шудааст. کارگاه با دستگاه‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است. با واسطه متخصصان پیشبر ما با طرز اصول‌های آزمایشی و کیمیایی از نزدیک شناسایی پیدا نمودیم. شخصا از نام خودم و اهل کارمندان و پیشوای معظم ملت پیش از همه مینداری خود را بیان نموده فخر از آن می‌نماییم که چنین راهبری دوراندیش و عاقل داریم. ما همه‌جانبه برای پیشروی کشور عزیزمان و آن هدف‌هایی که پیشوای ملت نقشه گذاشتند همدل و دستگیر می‌باشیم. افتتاح کارخانه مذکور ادامه تدبیرها در راه رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعت‌کنانی با صورت مملکت بوده. بنیاد کارخانه‌های نو امکانیت می‌دهد که وابستگی کشور از محصولات وارداتی کاهش داده شود. در این برابر تاجیکستان به کشور صادرات کننده مال و محصولات نهایی صنعتی تبدیل یافته، همزمان اقتصادیات مملکت رشد خواهد کرد. پرزیدنت مملکت ضمن بازدید به فعالیت استحصالی کارخانه و اقدام صاحبکار وطنی بهای بلند داده به آنها جهت نظارت صفت و تولید محصولات رقابت‌پذیر دستور و مصلحت‌های مفید دادند. امروز همچنین اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با فعالیت مرحله اول کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی و دیگر تجهیزات روشن‌دهنده که از طرف صاحبکار وطنی اکبر غلامов بنیاد شده است آغاز رسمی بخشیده با روند استحصالات شناس شدند. محصولات استحصال کرده کارخانه نوی صنعتی در شهر دوشنبه عوض کننده واردات بوده از جهت کفالتناکی از 1 تا 3 سال پیش بینی شده است. خبرنگاران ما در این خصوص گزارش می‌دهند. 16 دکبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی همچنین در حدود اولین پارک تکنولوژی‌های اینوواسیونی گروه کارخانه‌های غیور با فعالیت مرحله اول کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی و دیگر تجهیزات روشن‌دهنده که از طرف صاحبکار وطنی اکبر غلامov بنیاد شده است آغاز رسمی بخشیده با روند استحصالات شناس شدند. در کارخانه 40 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیده در آن استحصال بیش از 100 نامگوی محصولات براه مانده شده است. اقتدار استحصالی کارخانه نوی صنعتی در مرحله اول 100,000 فروزانک در یک ماه و 1,200,000 دانه در یک سال بوده برای تامین طلبات بازار داخلی روانه کرده شده است. کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی و دیگر تجهیزات روشن‌دهنده در مملکت یگانه بوده در دایره دستور و هدایت‌های به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان در راه تامین صنعتی کنانی با سرعت کشور در دایره همکاری گروه کارخانه‌های غیور با جلب سرمایه شرکت کریگی گئی انرژی کا LTD ساخته شده است. کارخانه‌ای که از الحال مدام قرار داریم این کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی میباشد که در مشترکی با کارخانه‌های کره تأسیس یافته است. الحال زیاده از 100 نمود نامگوی محصولات در این کارخانه استحصال می‌گردد و در آینده نقشه است که نامگوی محصولات را تا 1000 نمود رسانیم. در مرحله‌های دوم و سوم جلبی زیادتر مبلغ‌های از سرمایه‌گذاران کره اینچنین واردی تجهیزات و تکنولوژی‌های استحصالی برای استحصال قسمت‌های علاهیده فروزانک‌های دیودی عبارت می‌باشد. تجهیزات و تکنولوژی که ما از جمهوری کره وارد کردیم آنها امکان می‌دهند که صرفه‌جویی انرژی در جمهوری تاجیکستان خیلی کم کرده شود و در برابر صرفه‌جویی انرژی اینچنین مبلغ‌های برای خرید فروزانک‌ها نیز کم کرده چون که محصولاتی که ما استحصال می‌نماییم آنها با مدت دراز خدمت می‌نمایند و در برابر خدمت کردن اینچنین آنها در حالت از کار برآمدن یا که می‌توانند در آینده در خود کارخانه از نو تعمیر کرده شوند و قسمت‌های علاهیده آنها عوض کرده شود که امکان می‌دهد که مبلغ‌های زیاد صرفه گردد.
کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی و دیگر تجهیزات روشن‌دهنده دارای انبار محصولات خام، خط استحصالی، انبار قوطی‌های تیار و آزمایشگاه بوده در مساحت 400 متر مربع بنیاد گردیده است. در کارخانه فعلا استحصال فروزانک‌های دیودی برای راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گرد، کوچه و خیابان‌ها، آرایش بینای انشاءات و روشن‌نمایی داخل خانه‌ها براه مانده شده است. استحصال فروزانک‌های دیودی که در کارخانه با استفاده از تکنولوژی معاصر RFCME راه اندازی می‌گردد، امکان فعال بودن آنها را تا زیاده از 100,000 ساعت بیشتر می‌کند. کارخانه استحصال فروزانک‌های دیودی با یکی از شرکت‌های مشهور دنیا، شرکت RFCME شرطنامه همکاری را به امضا رسانده است و طبق شرطنامه مذکور ما از تجهیزات و تکنولوژی‌های کارخانه مذکور استفاده می‌بریم. کارخانه RFCME جمهوری کره یکی از بهترین استحصال کننده‌ها و جاری کننده تکنولوژی‌های اینواسیونی در ساحه فروزانک‌ها میباشد و این تکنولوژیا امکان داده است که وقتی کاری خود فروزانک‌ها از 30,000 ساعت به 100,000 ساعت دراز کرده شوند. جلب سرمایه جمهوری کره در نظر دارد که در برابر تکنولوژیا اینچنین آموزش، تجربه و دانش جمهوری کره در کارخانه استفاده می‌گردد. الحال تمام متخصصانی که در کارخانه فعالیت می‌نمایند از جانب متخصصان انجینرهای کریگی آموزش و تعلیم گرفتند و آنها می‌توانند مستقلانه فعالیت خود را به متخصصان کریگی انجام دهند. در همین کارخانه فعالیت می‌نماییم و ما فروزانک‌ها بندوبست می‌نماییم. در مدت 3 ماه اول همچون کارآموز فعالیت نمودیم. امروز همچون 16 دکتبر همچون کارمند رسمی قبول شده ایم. مینداری خود را به رئیس شهر و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانیم که چنین کارخانه ها را تأسیس میدهند و جوانان با کار تامین میگردند. اثنای شناسایی پرزیدنت مملکت با روند استحصالات و وصل و نصب تجهیزات روشن‌دهنده در این کارخانه اطلاع داده شد که فروزانک‌ها پرره طریق دستگاه‌های رقمی و برنامه‌ها از یک مرکز اداره کرده شده هنگام کم گردیدن حرکت واسطه‌های نقلیات و پیاده‌گردان شدت قوه برق در آنها پست یا قسما خاموش کرده می شود که با صرفه نیروی برق و مهلت استفاده فروزانک‌ها مساعدت می نماید. همچنین کار فروزانک‌ها بی صدا بوده برای کار در شرایط باران و طوفان‌های شدید پیش بینی شده در سمت عملی‌گردی لایحه شهر هوشمند نیز کمک می‌نمایند. محصولات استحصال کرده کارخانه نو صنعتی در شهر دوشنبه عوض کننده واردات بوده از جهت کفالت‌نوکی از 1 تا 3 سال پیش بینی شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با راهبریت گروه کارخانه‌های غیور جهت استفاده پرره از اقتدارهای موجوده در این سمت و تأسیس جایهای نو کاری برای شهروندان مملکت دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. برای همه نمودهای فروزانک‌های ما کفالت داده می‌شود از 1 تا 3 سال، بعضی‌هاشون تا حتی تا 5 سال. لیکن اگر در دوام مهلت کفالت یگانتش ویران شود، از کار برآید، ما می‌توانیم آنها را تعمیر کنیم یا از نوشوتیم دیگرش را تعمیر کرد در خود نگاه داریم. غیر از این اگر یگان فروزانک ما بعد از دوره کفالت هم از کار ماند، ما می‌توانیم آنها را تعمیر کنیم. یعنی خریداران می‌توانند نه پارتن چیزهای خریدنشون را بلکه تعمیر کنند که این صرفه مبلغ آنها می‌شود. ما تجهیزات‌های استحصال چیپی دیودی از جمهوری کره می‌آوریم که این مرحله دوم انکشافی کارخانه است و چیپ‌ها را الان در خود تاجیکستان چاپ می‌کنیم. با فکر من تا درجه که ما می‌دانیم حالا این تکنولوژی در تاجیکستان نیست و در دولت‌های همسایه هم دیده نمی‌شود. در مرحله اول فعالیت کارخانه صنعتی واردات تجهیزات و تکنولوژی جهت وصل و نصب و سنجش صفت محصولات اینچنین واردات قسم‌های علاهیده فروزانک‌های دیودی از جمهوری کره و وصل و نصب آنها عملی کرده شده است. 이곳 타지키스탄에 мақсади истеҳсол намудани фурӯзонакҳои диодӣ бо сифати аълои кореягӣ ин таъмин намудани бозори дохилии кишвар аст ва баъд аз он содир кардан ба кишварҳои ҳамсоя дар назар дошта шудааст. ҳамаи маҳсулотҳо баъд аз истеҳсол шудан дар ин ҷо аз озмоиш мегузаранд.
дар ин ҷо муҳлати истифодабарии фурӯзонакҳо санҷида мешавад. Дар раванди истеҳсол агар ягон хатогӣ роҳ дода шуда бошад, мо дар ин ҷо ба воситаи таҷҳизотҳо онро аз озмоиш гузаронда ҷиҳати нуқсонҳои онро аниқ карда мебинем. Ин таҷҳизоте ки шумо мебинед намуди фурӯзонакҳои рости диодие ки дар идораи корхонаҳои гуногун истифода мешаванд, озмоиш карда мешавад. Дар ин таҷҳизот бошад фурӯзонакҳои андозаашон 26-27 ро санҷида мебинем. Дар ин таҷҳизот бошад намуди фурӯзонакҳои диодии даунлайт ва фурӯзонакҳое ки барои хиёбонҳо истифода мешаванд аз озмоиш мегузаронанд. Фурӯзонакҳои ғайридиодӣ таъсирашон пасту қувваи барқро зиёд истеъмол мекунанд, лекин фурӯзонакҳои диодие ки мо истеҳсол мекунем самаранокиашон баланд буда қувваи барқро кам истеъмол мекунанд. Дар озмоишгоҳ ҳамаи фурӯзонакҳо ба тариқи хомӯш ва фурӯзон кардан ба миқдори 30,000 бор санҷида мешаванд. Маҳсулотҳо агар ягон нуқсон дошта бошанд, дар ин ҷо ба зудӣ аён мегарданд ва он аз сари нав иваз карда мешавад. дар корхонаи ғайюрҳо ба ҳайси насбгари фурӯзона кор карда истодаем. Дар ин корхонаи навбунёд мо ҷавонон имконият пайдо кардем ки соҳиби ҷойи кор шавем ва миннатдории хешро ба раиси шаҳр ва пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ва умедвор ҳастем ки дар оянда сатҳи чунин корхонаҳо зиёд гардад ва занону духтарони хонанишин ба ҷои кор таъмин гарданд то ин ки сатҳи зиндагии худро пеш баранд. фаъолияти корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда дар шаҳри Душанбе дар 3 марҳила амалӣ мегардад. Дар ҳамин ҷо ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бунёди 4 корхонаи нави саноатӣ ва марҳилаи дуюму сеюми корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда муаррифӣ карда шуд. Чунин барои амалӣ намудани 4 лоиҳаи дигар дар ҳудуди парки технологияҳои инноватсионӣ гурӯҳи корхонаён бо ширкатҳои кореягӣ соҷномаи ҳамкорӣ баста шудааст. Ман мехостам чанд лоиҳаҳои ки бо ширкатҳои кореягӣ ба имзо расонидааст ба шумо маърифӣ намоям. Воқеан корхонае ки мо дар он қарор дорем, ин марҳилаи якуми корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ мебошад. Инчунин бо ширкати кореягӣ, яъне ширкати Гая Энерҷи, шарики ширкати мо сӯчномаи ҳамкорӣ сӯчнома баста шудааст ва тибқи он марҳилаи дуюм ва сеюми ҳамин корхона амалӣ карда мешавад. дар марҳилаи дуюм воридоти таҷҳизот ва технология барои истеҳсоли қисматҳои алоҳидаи фурӯзонакҳои диодӣ ба назар гирифта шудааст. Аз он ҷумла аз ҳамада муҳим истеҳсоли диодҳои барои худи фурӯзонакҳо ба нақша гирифта шудааст. арзиши умумии лоиҳаи мазкур 8 миллион доллари амрикоиро ташкил менамояд ва дуюм корхонае ки дар ҳудуди парки технологияи инноватсионӣ ба нақша гирифта шудааст, ин корхонаи муштараки истеҳсоли таҷҳизотҳои камхарҷи барқӣ мебошад. арзиши умумии лоиҳаи мазкур 3 миллион доллари иморат ташкил намуда зиёда аз 35 нафар ба ҷойҳои кории доимӣ таъмин карда мешаванд. واقعا سالهای اخیر یکی از مسائل مهمی ما برای امروز این مسئله استفاده قوای برق می‌گردد و ما گروه کارخانه‌های غیر کوشش می‌نماییم که در تطبیق نمودن سیاست پیشگرفته حکومت در سمت صرفه‌جویی انرژی سهم خود را گذاریم و با این مقصد ما کارخانه را تأسیس دادنی هستیم که تجهیزات‌های برقی نسل نو استحصال و گردن و اون صرفه قوای برق را کم نمایند. دیگر لایحه‌ای که در حدود پارک تکنولوژی اینوواسیونی به نقشه گرفته شده است این کارخانه استحصال رنگ‌های نسل نو میباشد و حدود جمهوری و بیرون از آن گروه کارخانه‌های غیر با محصولات ساختمانی خود شهرت پیدا نموده است و مقصد اساسی عمل نمودن لایحه مذکور این از استحصال رنگ‌های نسل نو با تکنولوژی و تجهیزات‌های اینوواسیونی خود شرکت‌های کره و از استفاده از منبع‌های خودی تاجیکستان، ذخیره‌های بوی تاجیکستان یعنی سنگ‌ها میباشد.
маблағи умумии лоҳияи мазкур $3 миллион амрикоиро ташкил медиҳад ва зиёда аз 40 нафар мутахассис ба ҷойҳои корӣ таъмин карда мешаванд. дигар лоҳияе ки дар ҳудуди парки технологияи инноватсионии корхонаҳои ғайюр ба нақша гирифта шудааст. ин корхонаи истеҳсоли уребчаҳо ва рахти хоб мебошад. маблағи умумии сармоя барои лоҳияи мазкур $7.5 миллион амрикоиро ташкил дода ҷуда аз 50 нафар ба ҷойҳои корӣ таъмин карда мешаванд. ва охирон лоҳияе ки дар ҳудуди парки мазкур амалӣ карда мешавад, ин корхонаи муштараки истеҳсоли маҳсулоти сантехникӣ мебошад. маблағи арзиши лоҳия $2 миллион амрикоиро ташкил дода зиёда аз 25 нафар ба ҷойҳои корӣ таъмин карда мешаванд. иттилоъ дода шуд ки дар марҳилаи дуюм ва сеюми корхона воридоти таҷҳизоти истеҳсолӣ ва технология аз ҷумҳурии Корея дар назар дошта шуда, истеҳсоли пурраи диодҳо ва дигар қисмҳои фурӯзонакҳо дар дохили кишвар ба роҳ монда мешавад. иқтидори истеҳсолии корхона дар марҳилаи дуюм 12 миллион ва дар марҳилаи сеюм 20 миллион дона фурӯзонаки диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда буда 150 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад. гурӯҳи корхонаҳои ғайюр ҳамчунин дар доираи татбиқи ҳадафҳои мушаххас дар роҳи расидан ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар дар ҳудуди аввалин парки технологияҳои инноватсионӣ бунёди 4 корхонаи нави муштарак аз ҷумла рангҳои насли нав, маҳсулоти насоҷӣ, маҳсулоти сантехникӣ ва асбобҳои барқиро ба нақша гирифтааст. ёдовар мешавем ки корхонаи истеҳсоли фурӯзонакҳои диодӣ ва дигар таҷҳизоти равшанидиҳанда дар шаҳри Душанбе аввалин корхонаи муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва Корея мебошад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳоро бо ҷумҳурии Корея дар солҳои соҳибистиқлолӣ таҳким бахшида, муносиботи дуҷонибаю бисёрҷонибаро дар бештари соҳаҳои мавриди таваҷҷӯҳ бо ин кишвар ба роҳ мондааст. тавре иттилоъ дода шуд бо фаъол гардидани корхонаҳои нави саноатӣ дар доираи ҳамкориҳои муштарак бо ҷумҳурии Корея боз 250 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад ва дар роҳи истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва содироти он ба хориҷ заминаҳои устувор фароҳам мегардад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми роҳбари гурӯҳи корхонаҳои ғайюр Акбар Ғуломов роҷиати сам гузоштан дар татбиқи барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридоти ивазкунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 намуна арзёбӣ намуда ба масъулон ҷиҳати боз ҳам афзоиш додани иқтидори истеҳсолӣ ва роҳандозии содироти маҳсулоти ватанӣ ба кишварҳои минтақа ва ҷаҳон дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати орди Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин комбинат дар якшабона рӯз 400 тонна гандум мавриди коркард қарор дода шуда бо номҳои майса, хуша, сумбула ва суфра тавлиди бештар аз 10 наҳви орд ки аз он ярмаи гандум, макарон, нонгӯи зиёди маҳсулоти нонию қаннодӣ истеҳсол карда мешавад роҳандозӣ гардидааст. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. 16 декабри соли 2020 дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати орди Душанбе мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. комбинати орди Душанбе ки зиёда аз 30 соли охир бо сабаби кӯҳнаву фарсуда шудани хатҳои истеҳсолӣ аз фаъолият боз монда буд, бо дастгирию роҳнамоиҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо мақсади рушди соҳаи саноат ва афзоиш бахшидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифат бо харҷи беш аз 50 миллион сомонӣ аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ пурра таҷдиду навсозӣ гардид. тамоми биноҳои комбинат бо истифода аз масолеҳи сохтмонии аълосифат ва ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ бо тарҳи муосиру замонавӣ таъмир гардида навсозӣ ва таҷдиди он барои таъмини бозори дохилӣ бо орд ва таҳкими истеҳсоли маҳсулоти содиротшавандаи ватанӣ мусоидати фаъол менамояд. масоҳати умумии комбинати орди Душанбе 4 гектар буда сохтмон, таҷдид ва навсозии биноҳои мавҷуда имкон дод ки дар кӯтоҳтарин муҳлат аз ширкатҳои бонуфузи Аврупо ва Ковко инженеринг ва менеҷменти ҷумҳурии халқии Хитой хатҳои истеҳсолии нав харидорӣ ва васлу насб карда шавад.
аснои шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки хати истеҳсолии васлу насб гардида айни замон назираш дар кишварҳои Осиёи марказӣ нест ва аз рӯи технология ва хусусиятҳои техникӣ муосиртарин маҳсуб меёбад. технологияи васлгардида ба таври автоматӣ фаъолият мекунад ва дар раванди истеҳсолот қувваи корӣ кам истифода мешавад. Бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани комбинати орди Душанбе дар маҷмӯъ 100 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷойи кору маоши хуб таъмин гардиданд. дар ин комбинат дар як шабонарӯз 400 тонна гандум мавриди коркард қарор дода шуда бо номҳои майса, хуша, сумбула ва суфра тавлиди бештар аз 10 навъи орд, ки аз он ярмаи гандум, макарон, номгӯи зиёди маҳсулоти нонию қаннодӣ истеҳсол карда мешавад, роҳандозӣ гардидааст. маҳсулоти комбинат мутобиқ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ дар ҳаҷми гуногун бастабандӣ гардида пешниҳоди харидорон карда мешавад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки бо мақсади таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ оянда дар назди комбинати орди Душанбе чандин коргоҳҳои нав ба кор дароварда мешавад. бунёди коргоҳҳои истеҳсоли макарон ва маҳсулоти нонию қаннодӣ аз ҷумлаи чунин тадбирҳоест, ки ба нақша гирифта шудааст. ҳамчунин бо ба инобат гирифтани талабот коргоҳи истеҳсоли маҳсулоти парҳезӣ аз сабус низ бунёд карда мешавад. дар ин ҷо ҳамчунин хӯроки парранда, моҳӣ ва чорво ҳам истеҳсол мегардад. дар шаҳри Душанбе рӯзҳои наздик мағозаҳои фирмавии комбинати орди Душанбе ба фаъолият оғоз мекунад. технологияи комбинати мазкур технологияи муосиртарин буда аз Чин ва кишварҳои Аврупо ворид карда шудааст. ман зиёда аз 28 сол дар ин соҳа кор кардаам, ҳамчун сартехнолог, сармуҳандис дар корхонаҳои Тоҷикистон ва Қазоқистон кор кардаам. чунин шароит ва компютеризатсия дар ягон осиёб ман надида будам то технологияи мазкур дар шароити имрӯза дар Тоҷикистон ва дар кишварҳои Осиёи марказӣ беҳтарин мебошад ва дар шароити имрӯза мо зиёда аз 10 намуди ордҳоро истеҳсол мекунем. орди нави дуюм, орди нави якум, орди нави олӣ, орд барои истеҳсоли маҳсулоти макарон, ярмаи гандумӣ. дар оянда дар назди корхона мағозаи фирмавӣ ташкил карда мешавад. сабуз ин маҳсулоти парҳезӣ мебошад барои касалиҳои қанд, ба онҳо нонҳои сафед умуман мумкин нест. барои ин мо дар шароити Тоҷикистон сабузро умуман кам истифода мебаранд. беҳтарин витаминҳо, микроэлементҳо дар сабуз ҷойгир аст. ин бисёр маҳсулоти серғизо, тамоми микроэлементҳо, аминокислотҳо дар он вуҷуд дорад. мо метавонем истеҳсол кунем маҳсулоте ки имрӯз дар корхона истеҳсол мешавад, ярмаи гандум, орд барои макарон. мо метавонем ҳам корхонаҳои ватанӣ ва ҳам корхонаҳои берун аз кишварро таъмин намоем. дар оянда ҳаст ҳамин хел нақшаҳо, ки заводи макарон сохта шавад ва мо 100% метавонем корхонаи макаронро бо орди худӣ таъмин намоем. дар маҷмӯъ дар як сол 146 000 тонна гандумро коркард карда метавонад. бартарияти асосии ин корхонаи мо ин аст, ки пуррагӣ автоматизатсия карда шудааст. ҳангоми кор кардан коргарони зиёде, ки дар дигар корхонаҳо талаб мекунанд, коргарони зиёд лозим нестанд, аммо мутахассисони асосие, ки барои пешрафти ин корхона лозим ҳастанд, албатта ки ба кор таъмин карда шуданд. фаъолияти бо низоми комбинат метавонад дар самти истеҳсоли орд дар пойтахти мамлакат барои муътадилии арзиши маҳсулот дар тамоми фасли сол ва ҷиҳати захираи он ҳамчун маҳсулоти ниёзи аввал нақши муассир гузорад. дар оянда дар комбинати орди Душанбе бо ба кор даровардани иқтидорҳои нав ҳаҷми истеҳсолот афзун ва шумораи ҷойҳои корӣ зиёд хоҳад шуд. ба таъкиди масъулони комбинати мазкур бо таъмини талаботи рӯзонаи шаҳри Душанбе бо орд, ки тибқи таҳлилҳо беш аз 400 тоннаро
корхонаро ташкил медиҳад, дар оянда маҳсулот ба дигар кишварҳои минтақа содирот карда мешавад. Дар комбинати орди душанбе амбор барои захираи беш аз 30 000 тонна гандум, амбор бо масоҳати 5 000 метри мураббаъ ҷиҳати нигаҳдории 3,6 000 тонна орд ва амбор барои нигаҳдории сабус ва гандуми реза бунёд гардида хати роҳи оҳан аз дохили корхона мегузарад, ки хароҷоти интиқоли маҳсулотро ба маротиб коҳиш медиҳад. Бо мақсади таҳвил ва дастраскунии маҳсулоти истеҳсолшаванда ба нуқтаҳои фурӯш ва марказҳои савдо 10 адад воситаи нақлиёти боркаши муосири гуногун ҳаҷм низ харидорӣ карда шудааст. боиси хурсандӣ аст ки бо иштироки ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон комбинати орбарории шаҳри Душанбе дубора ба кор оғоз намуд. мо аз он миннатдорем ки мутахассисон бо ҷои кор таъмин гардиданд ва ба маоши хуб таъмин шуданд. комбинати орбарории шаҳри Душанбе солҳои дароз фаъолият намекард ва имрӯз бо ихтирори пуррашт ба кор дароварда шуд. мо мутахассисон кӯшиш мекунем ки дар оянда маҳсулоти хушсифат истеҳсол намоем. дар комбинати орди душанбе барои муайян намудани сифати гандуми воридшаванда ва маҳсулоти истеҳсолгардида озмоишгоҳ бо тамоми лавозимоти замонавӣ ташкил карда шудааст, ки ин ба пешниҳоди маҳсулоти босифат заминагузор мебошад. Производственно-технологическая лаборатория. ташхисгоҳи истеҳсоли технологии назди корхонаи комбинати орди душанбе бо таҷҳизоти зарурии ташхиси муосир ҷиҳозонда шудааст. дар ташхисгоҳ мо таҷҳизоте дорем, ки сифати гандум ва маҳсулоти истеҳсолшударо дар муддати кӯтоҳ мушаххас месозад. ташхисгоҳ дорои сертификати сатҳи байналмилалӣ буда ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шудааст. ташхисгоҳи мо ба стандартҳои хаско ва ISO 9001, ки меъёрҳои байналмилалии сифати маҳсулоти хӯрока дониста мешаванд, мутобиқ гардонида шудааст. фаъолияти ташхисгоҳ барои муайян сохтани маҳсулоти хоми воридшуда, яъне навъҳои гуногуни гандум ва маҳсулоти тайёр, яъне орд, нигаронида шудааст. дар корхонаи мо орд барои омода намудани нон, маҳсулоти макаронӣ ва дигар намуди маҳсулоти миллие, ки аз орд тайёр мешавад, истеҳсол карда мешавад. ҳайати кории ташхисгоҳ иборат аст аз мутахассисони варзидаи соҳа ва мутахассисони ҷавоне, ки донишгоҳи миллиро хатм намуданд. тамоми коргарони ташхисгоҳ метавонанд ба таври мустақилона ташхиси маҳсулотеро, ки фаъолияти ташхисгоҳ барои мушаххассозии он нигаронида шудааст, муайян намоянд. Персонал лаборатории полностью укомплектован опытными работниками, а также молодыми специалистами, выпускниками Национального таджикского университета. зимни суҳбат бо коргарону мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди комбинати орди душанбе пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки дар раванди татбиқи ҳадафи чорум саноатикунонӣ бо суръати мамлакат саҳми соҳибкорони ватанӣ бештар буда, ин саҳмгузорӣ ҳам дар афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ҳам дар таъмини сокинон бо ҷои кору маоши хуб заминаи воқеӣ мегузорад. дар самти бунёди корхонаҳои нави саноатӣ ва ворид намудани технологияи муосири истеҳсолӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкорону сармоягузорони ватанию хориҷӣ имтиёзҳои зиёд муқаррар карда шудааст. натиҷа ҳамин аст, ки таи солҳои охир дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе дар баробари бунёду навсозии муассисаҳои таълимию тандурустӣ ва фарҳангӣ садҳо корхонаи нави саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки ин тадбир дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ заминаи мусоидро фароҳам овард. طبق معلومات رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تا 30-سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پایتخت مملکت نزدیک 70 کارخانه نوی صنعتی مورد بهره برداری قرار داده می شود. شرح موضوع دیگر کارمندان مهندسی تکنیکی شبکه‌های برق ناحیه ظفرآباد ولایت سوغد جهت به مشکلی پس سر نمودن فصل زمستان و با برق شبانه روزی تامین نمودن مشتریان تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازند. در همین زمینه تدبیرهای فهماندهی بین اهالی گذرانده شده حق برق استفاده شده سریع وقت جمع‌آوری کرده می‌شود. گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد. با معیار مطابق گرداندن روغن بسیار عدد ترانسفورماتورهای در موازنه اداره شبکه‌های برق قرار داشته توسط 450 لیتر روغن در خط برق LZ10 40 عدد، LZ6 36 عدد و LZ5 22 عدد عوض کردن عایق‌های شکسته فرسوده، برطرف سازی 3 عدد راستپیوندها در ایستگاه مرکزی ترانسفورماتوری، تعمیر و بالاپوش نمودن بناهای ترانسفورماتوری در ایستگاه‌های ترانسفورماتوری 5011 و 506 در خط انتقال برق LZ5 عوض نمودن 7 عدد ستونپایه‌های فرسوده و گذاشتن ستونپایه‌های معاصر آهن و بتونی
از نامگوی چاره‌بینی‌های محسوب می‌افتند که در نقش چاره‌بینی با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ظفرآباد در اداره شبکه‌های برق ناحیه تهیه گردیده جایگیر شده است. کارمندان مهندسی تکنیکی و برقچیان ناحیه مطابق به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره آمادگی‌های کارخانه تشکیلات‌های اقتصادی اجتماعی و موسم ترمای زمستان سال‌های 2022-2021 در فصل زمستان جهت با برق خوش‌صفت تامین گرداندن زیاد از 70,000 نفر ساکنان ناحیه امروز انتقال منتظم قوه برق را تامین گردانده ایستادند. خرسندآور است که فعلا در حولی خانه‌های سیرآشانه مشتریان برق استعمال کننده، تشکیلات کارخانه‌ها، مؤسسه‌های ساحه معارف تندرستی، فرهنگی و خدمت‌رسانی، بازار و مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی از قوه برق وسیع استفاده برده می‌شود. مورد تاکید است که در روزهای سرد زمستان به تصویب رسیدن مراجعتنامه مقامات شرکت سهامی هلدینگی کشاده برق تاجیک و ساکنان جمهوری تاجیکستان از جانب اهالی و کارمندان اداره شبکه‌های برق ناحیه ظفرآباد دستگیری همه‌جانبه پیدا نمود. مسئولین برقچیان اداره همه‌روزه در کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های خدمت‌رسانی و سودا و بازارهای ناحیه کارهای تشویقاتی و فهماندهی را پرزور نموده درباره پرثمر و فایده‌ناک استفاده بردن نیروی برق، احتیاطکارانه استفاده بردن آن و سری وقت پرداخت نمودن حق برق استفاده گردیده مصلحت‌ها می‌دهند. ساکنان ناحیه نیز برابر بهره‌مند گردیدن از مصلحت‌های سودمند همزمان حق برق استفاده شده را با مرام پرداخت کرده ایستادند. زیرا ساکنان به خوبی درک نمودند که پرداخت سری وقتی مبلغ برق استفاده شده و افزونگردی ساحه اقتصادی مملکت در مهلت معین شده با مزد معاش تامین گردیدن طبیبان و کارمندان ساحه طب، آموزگاران و نفقه‌خوران و اشخاص امکاناتشان محدود مساعدت عملی نموده در باز هم بهتر گردیدن سطح زندگی مردم شریف دولت صاحب اختیار دموکراتی و حقوق بنیاد و یگانه تاجیکستان سهم بارز می‌گذارند. از همین خاطر از شهروندان احتراما خواهش کرده می‌شود که حق برق استفاده شده را در مهلت‌های معین گردیده و سری وقت پرداخت نمایند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد ولایت سوق برای برنامه اطلاعاتی اخبار. کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل ولایت ختلان در روزهای سرد زمستان در منطقه‌های گشت و گذار حیوانات وحشی و پرندگان نادر کارهای بیوتکنیکی گذراندند. با این واسطه در حفظ عالم حیوانات سهم می‌گذارند. از رفت چنین یک تدبیر مهم همکاران ما گزارش نمودند. ҳамасолат дар рӯзҳои сарди фасли зимистон дар қисматҳои баландкӯҳи мамлакат барф кӯҳу қуллаҳоро пӯшонида кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангал ва ҳифзи муҳити зистро водор месозад ки дасти мадад ба олами ҳайвоноту паррандагони ин мавзеъҳо дароз намоянд. ин навбат кормандони муассисаи хоҷагии ҷангали вилояти хатлон дар мавзеи бохтирободи шаҳри леваканд ки аз талу теппаҳо иборат буда мавзеи гашту гузори ҳайвоноту паррандагони нодир мебошад корҳои биотехникӣ гузаронида дар ҷойҳои мувофиқу дастрас барои ҳайвонот коҳ ва барои паррандагон донагӣ гузоштанд. ҳамаи хоҷагиҳои ҷангали вилоят аз он ҷумла минтақаи бохтар, минтақаи кӯлоб ки мана зимистон дар он ҷоҳо боз тӯлонӣ асту барфи зиёд борида истодааст. Барои корҳои биотехникӣ захира дорем. Ҳамин захираро бурда барои эмин нигоҳ доштани паррандагону ҳайвоноти ваҳшӣ дар кӯҳистон пошида истодем. қобили зикр аст ки табиати минтақаҳои ҷангалзори ҳудуди вилояти хатлон барои мавҷудияти ҳайвоноти гуногуни ваҳшӣ ва паррандагони нодир хеле мувофиқ мебошад. аз ин лиҳоз масъулини соҳаҳои марбута баҳри ҳифзи олами набототу ҳайвоноти диёр тадбирҳои зарурӣ меандешанд. ба иттилои масъулин чунин корҳои биотехникӣ пайваста дар рӯзҳои сарду барфпӯш будани талу теппаҳо дар минтақаҳои тошробод, бохтар, сарбанд ва бохтиробод аз ҷониби кормандони муассисаи хоҷагии ҷангали вилояти хатлон гузаронида мешавад ва бояд баҳри ҳифзи олами рангини ҳайвоноту паррандагони табиати кишвар дигар идораҳои марбута ва сокинону хоҷагидорон низ зарраи ҳам бошад ҳиссаи худро гузоранд. таварали соҳибназар, парвизи сафар барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ бо дигар хабару гузоришҳои рӯз ҳамкорони шумо дар нашрҳои минбаъда ошно месозанд. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.